Sentezi kurwa mu government ziretsirwa mu ishengero wa Shema Municipality Dickson Colin Kateshumbwa kandi buruka etungire miliyoni 5 ahabo kuferwa abantu babo. DPC nahandikira president reportage yajifuna ahamande ubizwa rya cabinet ndikumanyisa ngo tufunde kizubu cyamani muri Shema kandi minister unakiravzemu wa ebi ya disaster ebwerezi yaje musya kandi president yashara mungu antume kunkare iki nareba family zina visiting nareba abana babiri bona bari hasi y'imyaka 13 ababiri involved in accident namba banja no wafire na wakari akene imyaka 12 ekeza aferirwa abantu zisimire president Museveni ahabo kumanya umuntu wa burijo no mu ishengero wabo okutwara umwuga okumanyisa mukuru w'ihanga. Sima His Excellency mazuma kureba ngo natwijukaho atumanya na mulungu y'abantu abinyuma ahabo kuba ikintu cyangwa usanga ngo nanye hati nuko mferirwa umuntu takugarukaho kunka kandi dumwe ho bimwe na munonga mwana ubwo mu kureba abira ryo P5 atinye n'amasikongo sentezi nabishende mbesho bambarambanje ababinye naba tuza kuzireberage kuri ngo umwana ugo kwirizagira hizagira ki azamusya kandi abafirirwe iki kitamanyirwe ikitari buzimazima accident y'imotoka kiza zikatera abana bitu n'abakazi bitu n'abanyabuzari ahanguto bakurwa mu kushuma kwishengereza mukama president na Kasingi Kateshumba no Kasingi parliament yo na cabinet abatungira bufutabo bahirwe miliyoni 1 okubahwera kutungo bujanjabi bitwa kubaho babanza kureba abaferirwe hati trillion tureba ki abafundi accident no sima mukama kugira ngo bagire umwana wanje no mwumba atungira accident konka kiza yaho n'abandi bakafa kongo mwana wanje akahona mwenu abebembezi bitwa bahurire cyazube cyabireho batera umurango wa president unjiro to mission drive hakuvugira na stama abantu bashatu imagine kwakubwa na police y'ukuberi nuba parking misoga police baje bamukwato mu ngaro orabaye yonje eco cerkashaka ururguto rwa haha ejesana wakuzanya afumbura nanga wanda koro wanda kuhacomeza je yowe gendo tembe motoka yemereza motoka azate bakomanya noza kurebe kiryo mishomo accident zaza kuba kugira ngo niki entika iba kutukamwa abantu niyerarikiriza tiko mayitukuza abafire ni Dinavens Chomugisha ow'emyaka 47, Jen Kobusinje ow'emyaka 67, Precious Ampereza ow'emyaka 12, Edita Komugisha ow'emyaka 40, Harriet Asimwe ow'emyaka 57 na Grace Namara ow'emyaka 27. Abahonere Vicky Amanya ow'emyaka 13 na Bimanywa Mukama Bruno ow'emyaka 16 wabatomire negishahawe n'umushyiwe tubakarebukire Gasha kwa Michael atwachire.